La présidente médecine, à mon éminent, la jeunesse, quand c'est la peine à l'écrire. La CP, comme mon éminent, quand c'est la peine à l'écrire. Elle écrit les amis. Elle écrit sur son côté de cahier. Ce qui va jouer sur lui, c'est ma copie. Donc, comment je suis comme ça, 5. Qu'est-ce qu'on va faire? Durant tout ça, qui est allé tout octobre, nous allons acquis 115 ou 116. Sur le rôle de 18 personnes, avec une personne de pas. Nous avons combien? Avec un 7. Alors, nous avons 8. Nous avons 4 au Bazaraki. Mais si vous avez un cahier, vous êtes capable de faire des mots là, plus que ça. Mais c'est bien bon. À part ma braque, à part des personnes. Le vendredi, 4 personnes. Et j'ai dit 4 personnes. Le vendredi, nous ressources. 2 personnes. N'a pas de choses. C'est ça parce que. E quindi dalla fine dell'istante le persone sulla destra e sulla parte stelle buon cazzamina su completamente da passo perché da parata che proprio non sapevo mukolo kabeleza mukolo e che la kabeleza la passo non sa passare sapere me voglio dire per esempio esa nzamba bega kizilo pokotea nzamba bega kuko yoka parole mais ça ça comprendre la tête et c'est pour qu'on ait pas de calme chaque jour mais par exemple bateka dans le bureau parce que la pas qui se payer moi c'est la agua bateka quand me faut caler que c'est le fond de la lampe la sala per la come asa pensare la tête il vino va risultare on va risultare la parte e lo come la gente sapino con il profeta Esabiel o se ne passa il campo fa la bandaco no insomma quello per era fa la data quando per Esabiel mais che vuol dire la profeta Esabiel ma a c'era la profeta Posso dire che Calvary è profeta ma è profeta con che può c'è nel mondo esatto poi la volamo dica che poi che può c'è un po' basso sulla bomba donc dica che poi tu c'è la volamo même vous allez ça se passe sur l'accident pourquoi nini ngala za volamo o bigi l'accident kupite pona ndio nano che amite e se ndio che poi to soko kufisa o che me par exemple perde lo kusa me bele na bigi poi la sa masumbe na bigi poi ni no ponano che Zambe atinga ka serviteur batea bino bano sika bano bino ko kuzongela woni batea kwa zambe watu masole ya similia akote kwa mwana kufi mais pour faire mwana kufi elle disait grand prophète azoye ba kamoshi kwa sana ba paye mususu mais mwana kufi Moi, c'est toi. Complètement. Asema amejambe kusema kama mtakatifu. Mena boni kwa sakina profeta kwenda makula profeta. Mwana nzamba ndo belinga de osakati kati na leo. Todo mwana kwa sote. Nzamba ndo belinga na profeta. Wasi ai profeta. Mwana kufaki. Mwana kufaki. Profeta basa kesho. Ona nzamba ndo belinga de e mukula oyo mwana mukula oyo sanda usere mwana por exemplo ero ko ni mweza lakini profeti mo tao ko ni mweza profeti mwana mweza lakini tutti tele ko do profeti che era problema profeti ko tele batali ko la ko yo sala kina profeti na shushuru Deux Rois chapitre 4, tu vas verset 7. Nous avons les temps comme il fait à Élisée, à Ngomba, à Pouina Makolaye, et à Zalmel Kolongolaye.
kasi ngisa lobina ye tika ye azina maono tema kasi yawo aibisinga itina na mote. Amen. Yawo alobelenga te popilo bela uzaka tikala la na ko ya mbeka tena katesta kwa ko ya profeta. Kama profeta ko ya profeta ko. Ya. Ni kama ko profeta ndani ya profeta. Soto eba kama nzamba lobela kabisa kwa ko ni ko obino ko za na kisho. Mais sur exemple nzamba lobela kama mpe. Oko pena pesa. Motia na kusala pasi sel ko ni ko ali aso saraka. Sel ko ni ko oyo kasana wakati. Epepa mususu pete akobra kokompe na kilo yo mukwa. Koko lambo sana mutomwa o kesa wakati la yo. Yo ko propose kesu. Na kena na kula kena na ndaku leki. Kutura benge ko benga pambo tele na sutele manero pesa kasha. Kiko ko mikati. Ko kre kile na sute ko formula yo. Asa na kumika so leka. Beba kitu ko fanya kitu ko fanya ka. Kile kitu ko banda. Bawo ba sara kila kitu bakita. Nzamba na mkura katu. Nzamba pale tala bingani ke. Basa kwa ndoke mende. Ba mi pesa kite la musala wo. Ba yoka kite ba mi pesa. Cha kite. Alias na profeta ko wo ya ba fara ko profeta sana. Nzamba ko bengira mo basura pesa. Abenga ta pesa. Eglise mo promote o canal. Lelo eglise ya la mo de kwa. Papa ko agora para o processo. Eglise mo so ko petition. Ela na sala que bora bele porque era catequista. Mas bele nini? Yo que negligência kan ne essa nama capito kana. Negligência nama capito kana. Yo ndenge nini como ele campo yo je oyo kale campo. Yo sana tena ko swali kwa kama ni soka na mtu wenzangu pe ko bisa. Otango que eu foi uma peça pe. Essa competitiva na kana sa super serke ne asa koye so kali da leki kana ni ko presa se muito bem de makana esponda ya robe motor makambo so se boye asa lago ne presa se muito bem funda ki makambo se na ki sala ido ko zanga no makambo yoka kimsa ko kama so es que yo se ya kabisa isiko mona yo me oyo wale amuru kata na yo mtu ayo karachaka lito ya yo kama kama zo kasa karabuni mti deuxième asa kana makambo le kosula reso por eso asana na beza na ka reso mo boye asa na reso ke yemo ko passer ko sala ko yemo ko sala ko kama sengire ayo kayo ko pole ni mabeza kati leso espace sala Mewa sana bolingo, asana interete, ograja na mtu wa kusaidia. Ograja megamwa sana wosote, eza bino, sio kama mtu sio atenda. Akikosa kama kapesa impossible. Mais atose kama wewe kama kama sina, ubale kosa. Eske yoko kutela soma kama mko ya mubada kondo barabara kwa hiyo siku kama kama mbo bana akutosana. Mais après si ma bato aye ko koshi maka ba musule lo ba kuna ba musule lo sanga ngero musa beso sa bilo be ko be so ndak maka ko ka ndak ko fo pe ele me muta ko so sa ko so na se kas vraiment c'est le requête na requête pela so si na para na requête na so si buli ko ta kila bino aqui está o tempo pela sagrada. Joga de novo salsa, vino, já por isso essa. É uma delícia. Começou a ser tudo. Se eu ganhar para tu ali é tudo. Foi só o vino assim, nem de como. Foi acabou gozo sala, gata só de curate, nem de como. Aqui já é verset 28. Batoli chapitre 1 verset 2. Batoli chapitre 1 verset 2. Totana kuna Yesu. Bongonde kokopenga ngai na ya kosalisa bino kasi na kopesa bino ya note. Bokoluka ngai bisika nyonso kasi bokomona ngai te. Ekozala bongo pokolingi kozwa mayele te. Tango nyonso boze kokoya
kopona nzela ya kotosa yawe waki batole na ngai pe boni batele na ngai pamba ya mwana bokozwa itumbu ya misala bino zoka na beseti tango somo pe pasi ekwela bino lokola mopepe makasi wana minyokoli pe mawe kotondela bino bongo nde bokobenga ngai naya kosalisa bino kasi na bopesa bino yano te bokusokolo takusala kasuma popo papa tasa na papa samleka tasa na papa sakela ke beteli yoza takuze ngara moseka disika na kwa makokufa na pasi na yo 28 lobini bongo nde bokobenga ngai na kosalisa bino kasi na kopesa bino yano te bokuluka ngai bisika nyonso kasi bokomona ngai te obenga butu yana kati ya porta ndako papa mwana njera ye papa tutu mama kasi papa zaja na siposa mama na kusoro mena zakina na zakina pena sana mama ndio porta papa zaja na kabisa kale sumusana yeye mokala kusana yeye mokosana kudini obengi papa papa mwasa kufuma mbona unganisha bona kisakundi ngapenda na sabino ini salaire pour une personne à qui 100 personnes à qui et 110 personnes mais 2 personnes parce que c'est la crise bon so vite là le mobile au gerte de la papa pour musala les gars qui ont fait ça ça la kana tachele na boya ka huko na boya la sasa papa sasa bangia kwa kuna mumanga yao na boya ki na sisi tukufete kuna nazaraki deli tukana moto na sakina unataka kufuta 20 personnes 15 personnes par semaine soki tunazoko sana mama sasa soki tunaweza sana kutoka sana sura sana kwa nifo leo na za sura fungana na mimi mena soka posta kusana ebo sio sikutena soki zote kwa mtu ile sasa kata ajini ena benga na benga na kapela ni taso na ndio sutena benga ni kule pena senso kusona sala soko zo vitu na mtu leo msafu kusapata na soko zo vitu na mtu sasa msala wa vitu ame na mbona kana za kila je na ukisa kuna kufana na senga kama mtu mmoja kila benga mtu na sera mona sete kwa kana moko kwa nati ochara mtu mo ona hivi ndio leo kabila ndio kama neno pesa de tu poco de imposar no ya te mengara bengana chao benga no na kusuta ya wako pensa ki mama mo kasukula makambo ya mo mama kamili pesa ya kanga mama afete temperature na sasa kwa ngana vivaka air do sunde kutendiro bu ngana sa de kilo ko vivaka so na so me sa kaza air mo kuwe kutara katanda mwasira ngai obenga na kumara kuna boso do bela ka me mwasi de ka yeba abenda le ba moto komona tamba bo ba tiba ka na ba testa ka temperature de za na different temperature mo ko so ko compara ke de ba kutara ka ba ma di so benga ka ka telephone ma so ya mo sale ka ki o so ne ti shwa ti amor de ko ba ni espectáculo sobre essa problema essa câmera que tem casa para passear casa para passear tem uma coisa vamos quando aí é um quadro para fazer para aí a uma coisa de viagem para uma câmera para ocupar aí para fazer passear direito para fazer na câmera passear direito não opera aqui responsável disso um pouco de papa oyo asa pastor est-ce que vous pouvez na do bela que pino bien makambo chama pesa passer por la air dessa pessoa na do bagara para ser na sus por isso vai a servir ba compro bila bla ba compro ni ba ko kan na tenga inde afa para masala nazara a passer na vida do sera air desse passer mo ko ta ko na mo ka kana so bela
ina do baka bo mo ka bino su mutu los pa sa ko ko pa pa sa ko su bo sa ga na profeta sa ga ken na ako ki ko ka bino me ferma na sana su ko ko ne ko e su la bino su ko sa la passa ko bene ko su ne ba ki o ne ko ali inga akanga questi practice ko ali église akanga o esa église deve só o tipo ele mora de ganho exato kama ndio basi sura sana kwa hiyo ali suku sura chaji sana ali suku kumba ba charge exale importance merci la fille